Sultanat penyitu ini di tambah Kiko akan terteng dengan pala akan terteng. Saumut ki MLA. Nama kapat day kapua. Kihap ya kabanap ya kapua kapabiak dan si benai arbenai lagi kumta arbenai dan si lagu bumbu suara election kin sayo ban benpau baru mentangi pajolat ban benpau yang kateng sanggut ki MLA ki badai sitting MLA luka kitaru ki bang ki lagi ekren ya tel ya skutu jenggot ban tim ya ke jing angun jongki berkuah ban Joyce UDP ini adalah penting ban kontes no banyak no nak parti UDP dan don sasawut ki bang dan dijekan hak politik telah bangkam dalam suara apun beromu dan sudah tahu amhar memang kebumi ini keren ini kepada Indonesia kita non sasawut kita non prekalenti jom kecil keren ban join secara parti UDP ini kuat ban berdiri ya UDP kayu UDP kebatumai kayu UDP kebadon kejengkelmen ban train dan kebatak parti yang boleh kino yang diberi mensuah kibali presiden juga parti lalu kepuan dan baik yang mulong bangkuar juga boleh hadirin juga Dr. Dan Kuparloy bangkuar luar boleh kibali Islam banten sa yang juga parti Haduh mentang nasoban on dan langsung sekian bangidon ke bentang ke jogi on karena benar ya ke parti nilai berkiu sejauh ya ke parti ini don ki MDC don ki member don ki nyalam ki mandarum ke showroom sop tangan sejauh laju on berbuat ya kini lada ki nonyalam ki wan tang marwei minum pudian lada ki nonyalam ki wan kan bagi paipa ki bajin jeki utar minum nyalam nangis kembang ni mutasi kejimuan jong aku presiden juga parti kalong banman jo wan pet yabi ong tang ni babin selma ki bade ki nokit kam juga parti ki bantu dia du dem hakapon election nakalian nga kami mga syukuman lebih banong batang masuk ke belonjo ngaku amantin ya kedaw kae kebal penong yakin nong lang bagi isim yakini kita lakalong ki MDC lari ki MLA lakalong ki presiden jo ki circle ki presiden jong ki konstitusi ki nokit kam ki mahkamat jong ki political party ki bapher ki kwa ya kemanuan joan cakap parti kabang ayo i kalong ni kilas mutu hadin makire trekam trejam but Kiwei ki political party ki badal ko kastir bagale ka por kaya kabadeha baki devan pai syaraf jong kanya kalau kebadan kama nama haba kiparok iwan bantuan kuai bantu kai ke daun nama jauh lah penuh dia kena tak kalau tu tengkam ban sutu bagasim bang Haduh mentang kino yang kibakwa bantuan sekapati kikwa bantuan no pakalde kapua banuan no secara kacau. Umalaw mentang hanong po MDC berang-berang babalaje belani ulah join sekapal UDP. Udah nang kongres parti. Ulah join sekapal parti UDP. Unjuk jakot mentang lakan tu senam bangalong MLA bangalong banjuan MDC.